جی دەستپێکە ئێریشên çekdarên rexsina terorîstî bi navê Daeş li ser çend navçeyên Herêma Kurdistanê. Hejmarek pizîşk û kadrên pizîşkî yên Rojava û Rojhilat û Bakur û Başûrê Kurdistanê dezgehek ji bo hewarçûna koçberên wan deveran derman bikin. Ev dezgeh ava kirina û xwe ji bo vê karî xwepexş kirina û heta niha karên wan li kampên Duhok û Zaxo berdewam e. Dezgeha Xêrxwazî Pizîşkên Kurdistanê ji bilê dermankirina koçberên deverên Şingalê û Zumarê gelek caran çûna berên şer û pêşmergên Kurdistanê jî derman kirina. Niheda ku em bêhtir û baştir karê vê dezgehê nas bikin, serokê dezgehê Diktor Eviyan Yusuf wê li studyoyê mêhvanê me bê. Tu gelekî bixêr bê Diktor? Spas. Zor spas. Belê. Tu karibê destpêkê de tijmer karê dezgeha xwe tu bidê xuya kirin. Dezgeha me hatiye damezrandin eva maweke dora heyvekê bi fermî hatiye damezrandin. Belê. Em piraniya me Kurdê Rojava ne niha lê Kurdê Bakur, Kurdê Başûr û Kurdê Rojhilat û Kurdê Kurdistana Sur jî li me zêde dibin. Roj bi roj li me zêde dibin hewara xwe digihîne me. Belê. Em berî karîsata milletê me li bajarê Şingalê me karê xwe em bi hewara pêşmerga veçûn. Em li cebhê bûn, cebha pêş bûn. Belê. Me karekî baş bo pêşmerga. Kîja deverê bi Em li taybet? devera Guêr û Mexmûr û Xasir. Belê. Berî duh em li mehwarê du berdam bûn, mentiqa Berdareşê. Heta niha jî pizîşkê me li wê derê ne, em berdewam bin. Heta ev karîsata heye em ê berdewam bin. Belê, karê we di nav kesê nexweş de, yanî hûn bêhtir çi xizmetê ji ware dikin? Em karê me bi rastî tena xwe nîne, alîkariya Berêwberatiya Tunduristiya Hewlêrê û Duhokê, bi taybet Mekteba Kaknîçîrvan û çend xêrxwazên Ev wek piştgirî. Belê, ev piştgiriya me dikin. Belê. Karê lojîstîk bû me temîn dikin. Wekî dî kewadirê me û derman gojmera tê ji derve, ji milletê me derve ne bi rastî. Piraniya we me têkilî heta niha têrê xirawê derve çê nekirine mixabin. Lê bi hewara me ve UN hatiye. UN amade bimere kar bike. We daxwazkiriye ji dezgê dervan ku alî kar bin bu were. Me dirêya radyoara û televîzyonara û dezgehê fermî me daxwaza me daxwaz ji kesî nekirbû. Lê demê me nebû em daxwaz bikin rastî em li nav meydanê bûn. Lê niha bi xwe bi xwe li me digerin yanî. Tenê UN tenê? Belê, UNICEF ew kar dike bi zarokara û bi pêrekara. Belê. Wek te got kesê piştgiriya we dike? Kaknêçîr? Mekteba Kaknîçîrvan Mekteba Barzanî. Kaknêçîr û alî nedin hene. Hûn xêrxwazê Başûrê Kurdistanê û ji dervê welat. Belê. Yani ew piştgiriya we bi alî wekin bêjin moçê dikin? Pera. Na, transport û derman. Belê, yani derman jî ji alî we ji wer tê temîn kirin. Derman dostê me hene, hevalê me hene yê Kurdin, Kurdê Rojhilatê ne Bakurên Başûrin bû me rê dikin. Hejmara we çi xasa Diktor? Ev kesê hûn kar dikin? Em kesê zêdetir ji 150 niha durust bûye. Hûn bela dibin? Hûn li bela dibin li ciha yan? Wekû ambulansê gerok gund û gund digerin. Diçin nav nexweşxaneyê mantıqa Şariya û Xanikê û Zaxo. Me berê xwe berî her tiştî de berê xwe me da Lalêşê, Lalêşa Nûranî. Belê. Dor 2500 mirov li wê derê bûn, me karekî baş li wê derê kir bi rastî. Me ji wê dê me berê xwe da ber û gunda dorimbera Duhokê û Zaxoyê. Belê. Niha ew kesê ku hûn wa derman dikin hegin bêjin ji pêşmerge bin yan kesê koçber bûyî ji devera Şingalê ew deverê jê koçber bûyî. Yani rewşa we bêhtir çawa bû? Birînê wan giran bûn ew? Birînê wan pir giran in. Birînê wana hem psikolojî ne. Birîna psikolojî nayê merhemkirin zû. Dem jê re divê. Mixabin pêşmerga jî pêşmerge birîndar zor in. Cihê daxiye lê em bêvîne demeke elhamdülillah rawesteye. Çikû her pêş veçûne. Yani em li gel wana bûn her pêş ve diçin. Ew ê dijmin û terorîstê Kurd û mirovayetiyê şikestin anîn elhamdülillah. Belê. Niha yani dema vê hilmetê و çi qas jê re destnîşan kiriye yan we te dem jê re destnîşan nekiriye ku hûn berdewam bin? Me dem nîşan kirdiye çikû zistaneke dijwar li pêş e.
بله ام ذي براكتيكي درباس ونا كردي روجافا بله ما چالاكي كباش ناف كامبي روجافا دهبون كادر ما برانيا كادر نيرس و سايكولوجي و ارشاد نفسي انا ناف كامبانا براسي چكو انا اف تيبارينا مرحله تيبارينا ام دبيجن زستانه كدجوار بيش اما دبونا خب زستانه ان هذا ماكو ان دتشونا بيشمرغا او كوتشبري بريندار بوي ودفج كامبا بردابو يعني ايدي ان والناف كامبا وكارنتكر نعم كامب حكومه ناف ذكرتك بله وانج الي خوفن هات بحثا دمازستاني كر اون جاردي فجر النافوان ام نفجر بر نافادنا ام بردوامن بله ما ناف كامبا ام درسات دم ام نيرس ومساعد جراحه حاضر دكن كامبا كوروغوس كامبا نهاد فيدا ميدا جبلي الي بيشمرغا وجبهه بله بله نافادا بردوام بله ناف كامبا بحركه دجيغو برانيا وكردي كاكي وشبخن برنامج ملوي جهه ام جواجي برنامج كيتشكن جو نرسو كوادرت تندرسيت نوادا شكن دكتور فيان وروشا بنا براوتش حواديت يعني اون دناوان زمان روشا برخرابو كارثه سرسري ملتي مهاتيا ناي غوتن ناي سر زمان راستي روش برخرابو يعني او بهتر بيوستيوان بتشهبو بيوستيوان بحمود اشتها دبج مالي خبردانا كارثات يعني خوب جلي خوب شمكي خوب بازدانا بيستيا بهر مروفكي هي بيستيا بهر هر تشتكي هي بله دما بيج دا تش هلمتي وبيهبن جبلينها بروجي وي تشهب دما بيج بردوام من خوب تيمي ما دچن باسبورت باش مرهنا بله دكتورين هيجانا خوبخشن حمو برانيما خوبخشن ام بيفينا ولو حتى حدكي ام اري كاربن بملاطي خورا وبحكومه هرمي كردستان را بزش كنود تبلي وزبن او جي خبخش دكن زور قالك يعني تقوت هجمه روانيسكي صدو بينجي زياده ترنها بل انها زياده تربويا بل يعني روجانات كاري بيجي تبلي وزبن بزش روجانا تبلي مدن يعني او ام بيجن بسبورياوان حمو باردن بله حمو باردن بله بله قالك سباس جبو آمد أبوناتا ببرن أزخازم نامك ملت مي كرد يزيدي طيبت باجار شاريا يقصر بمنطقة دهوكيا أفج دبستان وينايا بو دزجهر دانما كمو كيماسي وانا زورن وانا بخطا خوب او تذكريا ابنا مج دزجهر هاتيا ام فينا مد رياورت خازم بجهنن واري خراوين ناف دولتي بله او دولتين جوب مروفاتي بانك ديكن بله جوب زوترين دم بهواري وبين اريكاريا ممكن جبو ام فا كيماسيا راكن كيماسي دور 15 خال تداني دكتور فيان تتكاري فكيت هناكي جنابروكاي تماشى بانا بدي خويا كرا هجر بله هجر مجالها به هناكي بكرتي هذا ايطاليا وين بجن بله اي هر ايطاليا او تشتي جرينك او تشتي داخوازاوا داخوازا ما رخراون نيف دولتي وخير خوازي هي كوزوترن وقت بك بغازيا في خلكي بهن يان دا كارثات مروفي روم بدت بله بله قالك سباس تشتكي دي تخوازي سربار بكيت اجالي خوفا سباس تخوازم في نامي بدمو بقي انا وكسي بيوندي دار بله دريا ورا بقي حمود رخراون ناف دولتي بهاورا مفورن حكومة هرمي كردستان باري قالك جرانا ام هيفينا يرمتي اريكاريا ما بكن طيبت او دولتي جو اريكاريا داعش دكن راوستن بو في اريكاري يعني خد بكن بل امج علي خو امي في نامي امي بكهنن قالك سباس جبوتا دكتور ريفيان تعمد ابو الاستوديو قالك سباس جبو بشتري